Co, witam na konferencji prasowej, witamy trenerów obu drużyn. Tradycyjnie poprosimy trenera gości o podsumowanie dzisiejszego meczu. Veľmi krótko będę gadać, dlatego że nie jestem bardzo zadowolony ani z gry, ani z wynika. Bardzo mało úsekov gry, z ktorých som bol zadowolony. Takže je taký vynik, aký bol, to je všetko. Dziękujemy, trener Suchanek. Tak bylo vidno na naší družině, že chtěla dzisiaj vyhrát po počátku, vytvořili tlak. Neumeli jsme zrealizovat zase brankové situace, myslím, ta pěší terci a já jsem byl zadovolený, si myslím, že jsme hrali aktivní obranu po celé té tafli a trošičku mě zaskočila se ta ostatní minuta, protože to jsme viděli po střelné brance, to, co se družinou zrobilo takže musíme zapomínat to ostatní minuty, si myslím, že jsme ten meč byl z naší strany bardzo dobrý. Prosimy o zadawanie pytań. Zaraz Pan jeszcze było parę takich roszad w trakcie grania, znaczy, że jeszcze nie są te piątki, trójki napastników zgrane? A to nebylo, že by to nebylo zgrané. Já si myslím, že se tam Martin Jaros od třetí terce náhodou měli zadání, že máme hrát aktivní obranu a vyšli mu z terci a vlastně ještě zrobí karu nepotřebnou, si myslím, takže tak nemůže být nastavený závodník do obrany, takže když máme nějaké zadání, takže to bylo důležité, že jsme museli zrobit korekce, to nebylo sehraní toho, šukali jsme vlastně napastníků, kteří chcú broniť. Odpowiedzialny Tak. Martina som to nevidel, takže to bylo, že sme šli, to bylo na naši pomoci. Navíc som videl, že měli sílu a myslím, že to bylo hlavně psychičně. To spadlo s nami. Trenera Guziczana na Maciejskiego to jest mniej kontuzji, czy nie? Przecież formy dzisiaj. No len to ste si všimli, tam boli aj iné zmeny, ak ste si všimli. Nie? Len tu jednu ste si všimli. Že Matejovského za Guličana, tam boli aj iné zmeny, tam boli. No ale ten zawodniczy to byli? Nie, všetci hrali obrancovia, no od počiatku. Ale sme na 4 obrancov. Tak. Až potom došlo k tým zmenám, ako ste teraz gadali, že Matejovský šiel na miesto Guličana. Ale tam som ešte rošady porobil aj čo týka obrany dvojíc, aj čo týka trojek napastníkov. Sprovoval som niečo zrobiť s tou grou aj s tým výnikom, ale potom, čo týka štvrtej bránky, keď sme dostali, tak sme sa vrúcili do 4 trojek a 6 obrancov, tak sme dohrali. Panie trenerze, w czym dzisiaj Unia była lepsza? Proszę? W czym dzisiaj Unia była lepsza od Pana zespołu, jeżeli tak mogę zapytać? No určite v grę pred bránkou, tam boli agresívnejší, silnejší, aj tie finále podľa tam boli. No a aj ten početek máču boli lepšie. Tá prečia terca z našej strany bola katastrofálna. No a v podstate tá prečia terca určila vynik. Tam sme prehrali 2-0 a o 2 bránky to aj skončilo, tá družica. No a isto aj ešte treba povedať, aj keď na kare bolo 2-4, ale my sme mali 4 závodníkov a Unia 2 a že vykořistila aspoň myslím, že jednu převáhu a my sme ani jednu, takže určite aj tých převáh to bolo, aj keď sme mali len 2 převáhy, bolo slabšie, no nižšie. Ale w końcówce zagraliście na tyle z determinacją, że potrafiliście szczelić bramkę nawet na... No povedal som, že určité úseky ma len uspokojili, ale v celku globálne ako meč, nie. Som si to predstavoval úplne inak. Czy w Pana drużynie ktoś zasługuje na wyróżnienie? Ja som aj povedal do športu, myslím, Přemek Odrobný, jediný. Są jakieś pytania jeszcze? Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.